Naš današnji gost zadužio je hrvatsku književnost na mnogo načina. Krajem 80-ih uređivao je generacijski časopis Kvorum. Uređivao je kulturnu rubriku u Poletu i časopisu Pitanja. Od 2005. uređuje i izdaje časopis Tema. 1992. osnovao je vlastitu izdavačku kuću Meandar. Bio je pomoćnik ministra kulture. Objavio je 10 knjiga, uglavnom poezije, ali i eseja i kritika. Dobitnik je nagrade Goranov vijenac za životno djelo. Ovih mu dana iz tiska izlazi zbirka pjesama Paralelni gradovi. I jedini je pisac naše kulturne scene s kojim bi Edo Popović svakodnevno pio kavu. On je Branko Čegec. Branko, dobrodošao u podcast Osoba s pogledom. Jesam li nešto izostavila iz svoje bogate karijere? Hvala ti na pozivu, Ružice. Pa mislim, teško je govoriti o tome. Uvijek je nečega, meni se čini previše, tako da ne bih govorio o tome jesi li nešto izostavilo. Uvijek se nešto može dodati, ali može se bome puno više oduzeti. Tako da je bila puno sažetija ta priča, mislim da bi jednako tako mogla govoriti o meni. Moje prvo pitanje zapravo se odnosi na poeziju, s obzirom da je poezija bila nekako najdominantnija tvoja djelatnost kroz cijelu tvoju karijeru. U 80-ih godina uređivao si Kvorum, ali i kulturnu rubriku časopisa Polet i Pitanja. Prije toga bili su krugovaši, razlogovci. Krugovaše su nazivali pjesnicima slikovnog pjesništva, razlogovce pjesnicima pojmovnog pjesništva. Kakvo je pjesništvo danas u odnosu na te ranije generacije pjesnika? Pa možda nije tako jednostavno sad sistematizirati zapravo od vremena razlogaša i krugovaša. Mislim da je prošlo stvarno već previše da bismo mogli zapravo uspoređivati sve generacije koje su došle nakon toga. Mislim da je zadnja, kako ja to volim zvati, časopisna generacija kod nas bila upravo generacija časopisa Kvorum i da je Kvorum bio mjesto na kojem je zapravo generacija funkcionirala možda malo drugačije nego što su to funkcionirale prethodne dvije spomenute generacije, a bilo je tu još i neke generacije poput generacije časopisa Pitanja ili neke naznake generacije oko časopisa OF koja je zapravo kasnije i prerasla na neki način u Kvorum. I tu se već dogodio zapravo jedna disperzija u poetičkom smislu. Dakle, često kada se govori o krugovašima i razlogovcima, kao što si i sama rekla, voli se svoditi na neki zajednički poetički nazivnik. Mislim da to recimo više sa generacijom časopisa Kvorum nije bilo moguće, da smo mi zapravo bili suviše disperzirani poetički, međutim da je ono što nas je držalo na okupu, dakle osim tog zajedničkog mjesta koji je bio časopis, je bio neki zajednički senzibilitet, dakle senzibilitet tih 80-ih godina koje se sad prilično mitologiziraju u posljednje vrijeme i često se govori o njima kao o nekom zlatnom dobu i tako dalje. I istina, bilo je to neko vrijeme uzleta, oslobođenja i upravo otud i dolazi taj neki rasap ideja. Dakle, sve je bilo dopušteno, sve je bilo moguće. Toliko je dolazilo različitih signala iz različitih dijelova svijeta, iako je to vrijeme bez interneta. Međutim, mi smo ipak nekako tada dobivali informacije koje su otvarale neke nove mogućnosti. Mm-hmm. Sad kad si spomenuo taj, da tako kažem, urbanitet 80-ih godina, tvoja najnovija zbirka pjesama nosi naslov Paralelni gradovi. Namjerno se referiraš na Itala Calvina i na njegovu knjigu Nevidljivi gradovi. Ili slučajno, ili zapravo slučajna podudano, s obzirom da imaš i na samom početku knjige da je jedan citat iz knjige Itala Calvina. I što ti se čini, gdje je uopće urbanitet danas? Opet je puno pitanja u jednom pitanju. Da. Prije svega, Calvino naravno nije to slučajno. To je bila jedna vrlo značajna knjiga za mene. I taj citat koji ja navodim na početku nije citat iz Nevidljivih gradova, nego je to citat iz teksta u kojem on govori o nevidljivim gradovima, objavljen u jednom manje više neformalnom izdanju koje nije objavljeno kod nas.
ali bilo mi je zanimljivo što je za njega zapravo ta perspektiva o kojoj on govori u knjizi Nevidljivih gradova, pa me je onda to bilo važno i za moju knjigu. Zašto Nevidljivi gradovi u mom slučaju? Zato što mislim da je neka moja obsesija gradom kroz cijelo razdoblje, dakle moje prve knjige zapravo bila prisutna. I ja u ovoj knjizi imam jedan dio koji prenosim pjesme iz različitih knjiga, iz gotovo svih svojih knjiga koje sam dosad objavio, poezije, i u kojima se zapravo na ovaj ili onaj način pojavljuju gradovi, na koji su gradovi bili neka vrsta moje obsesije. Mislim, i neki drugi naslovi mojih knjiga, ne znam, recimo Pun mjeseca u Istanbulu je knjiga koja je vezana isključivo za Istanbul. Onda imam Cetinski rukopis, na primjer, onda imam Sarajevo za prolaznike i tako dalje, i tako dalje. Dakle, grad je na neki način prisutan u mom pisanju, ali je grad bio i jednako tako i tema oko koje se sve vrtilo tih 80. godina kada smo mi započinjali. Ja sam prvu knjigu objavio 1980. i kasnije kroz časopis Forum, kasnije se uređivao i Oko 90. I dakle, neke druge stvari koje sam radio, tada uređivao sam i knjige i različite biblioteke. I u tome je, dakle, grad uvijek imao neko bitno mjesto. Ti kažeš urbanitet, da, nekako tada je čak postojala sintagma koja je govorila manje više o prozi, recimo tog vremena, to je uglavnom bila kratka proza, kao o prozi urbanog pejzaža. Mm-hmm. Mislim da se to u velikom dijelu moglo odnositi i na poeziju, ali zapravo na poeziju u onom smislu subkulture, gradske subkulture. Dakle, ona je često donosila zapravo na neki način impulse te subkulture u svoje tekstove. A današnja poezija i urbanitet, misliš li da je se negdje ta veza izgubila ili još uvijek se može iščitati? Pa mislim da na razini, tako obsesivnoj razini, to ne postoji više. Naravno da postoji urbanitet, da su mnoge stvari i u suvremenoj poeziji isto tako proizvod života u urbanim sredinama. Ne? Međutim, mislim da se dogodio neki revival poezije koja se bavi ruralnim prostorima, koja se bavi životom ili nekim nedaćama života u ruralnim prostorima. Tako da zapravo ima cijeli niz novih mladih autora koji u svojoj poeziji tematiziraju upravo tu okrutnost ruralnog prostora. Ne, naravno i ljepote. Ne može se to svesti na samo jedan aspekt, ne, nego, dakle, uvijek tu postoji uz taj neki grubost, uz taj neki nasilni dio života u ruralnoj sredini u kojoj nema puno prostora za nijanse, uvijek postoji ta druga strana u kojem je zapravo sva ljepota, u kojem je priroda i tako dalje. A i naravno danas je i u trendu da ljudi sve više napuštaju gradove i traže nekakve alternativne načine života u prirodi, pa možda je i to zapravo dio trenda koji se osjećaju u književnosti. Pa to je sigurno, mislim, dogodile su se strahovite promjene u životu. Prije svega dogodile su se strahovite promjene u životu grada. Mislim da je grad na neki način u onom smislu u kojem mi znamo grad, u kojem smo mi doživljavali grad, da se on potrošio, da je on možda na neki način došao do neke točke kad traži neki izlaz, kao što možda život na zemlji traži ovog časa neki izlaz, i da je, dakle, taj neki povratak prirodi, to zvuči nekako tako banalno zvuči, ali recimo taj neki bijeg iz gradova koji su prezasićeni, prezagušeni, prezagađeni i tako dalje i mnogo toga da ljudi, jedna posljedica je toga da je promet zagušen i da smo tebe čekali ovdje, ne znajući kojim putovima uopće si se izgubila. Tako da, dakle, ljudi traže više mogućnosti za vlastiti život, manje potrebe da se rasipa silno vrijeme na nepotrebne stvari, na prazne hodove koje današnji gradovi zagušeni takvi kakvi jesu jednostavno nose sa sobom. Pravo si, meni se čini da je zapravo ne samo da je riječ o
nekakvom nedostatku, da tako kažem, fizičkog prostora za kvalitetan život. Riječ je i o jako puno promjena koje su povijesno uvjetovane i koje su nastale u gradovima, tako da... Mislim, koje su uglavnom rezultat neke vrste nasilja koje su gradovi doživjeli pod pritiskom silnog napretka, silne potrebe da se zarađuje novac, silne pohlepe koja caruje prije svega u tim gradskim sredinama. I zapravo, mi smo još uvijek generacija koja je pratila nekako taj proces doseljavanja iz sela u gradove. Još uvijek, naša generacija još uvijek ima zapravo jako puno ljudi koji su došli iz različitih sredina, iz manjih sredina ili iz sela, a danas nekako, dakle, ta sela su ostala prazna i više zapravo gotovo da se nema tko doseljavati iz tih sela u gradove, nego je proces se okrenuo. Dakle, ljudi koji su se realizirali na neki način traže izlaz u nekoj čistijoj, slobodnijoj, manje zagušenoj sredini. Mm-hmm. Evo sad si se i kritički osvrnuo i na našu svakodnevnicu, a inače u tvojim uvodnicima, koje duhovito nazivaš ubodnicima u časopisu Tema, može se pročitati uvijek tvoj jedan kritički osvrt na globalnu situaciju, ali na prilike kod nas. U prošlom broju Teme tvoj uvodnik nosi naslov Pakao, to smo mi. To je naravno, poigravaš se sa Sartrovom rečenicom Pakao, to su drugi. Da. Pa evo samo kratko, kako smo mi to sebi uspjeli stvoriti pakao od života i je li tam, opet još jedno potpitanje, je li antiutopija tipa Huxleyevog vrlo novog svijeta zapravo preblaga bilo u odnosu na ono što mi sada živimo? Pa prije svega, dakle, krećemo opet sad od zadnjega, od Huxleya. Meni se čini da, dakle, Huxley se danas živi, naravno modificiran, s obzirom na ono što se recimo od 20. 30. godina prošlog stoljeća nije moglo znati i što Huxleyeva projekcija na neki način nije mogla obuhvatiti. Ali mnogi aspekti onoga o čemu govori Huxley u svom divnom novom svijetu zapravo su ovo što mi danas živimo. Kako se dogodilo? Pa dogodilo se tako što smo pristajali. Mi smo pristali na sve. Pristali smo na sve oblike manipulacije. Pristali smo na ono što još dakle u dubini prošloga stoljeća, u dubini prošlog tisućljeća zapravo Bassi naziva dobrovoljno ropstvo. Mi smo pristali na različite oblike dobrovoljnog ropstva koji više nema fizički aspekt. Dakle, nas ne treba stavljati u lance. Mi sami pristajemo biti u lancima koji su kao nevidljivi, koji se kao, dakle, koji su stvoreni različitim iluzijama, različitim tipovima iluzija, različitim mehaničkim tehnološkim pomagalima i tako dalje i tako dalje. I dakle, pristajanje, dakle to izostanak pobune, izostanak otpora je nešto što nas je dovelo do toga. Da smo na vrijeme uočili, da na neki način nismo uspjeli progutati tu udicu napretka, uspjeha, vječito nasmijanih lica i tako dalje, sad ne bismo bili smrknuti, sad ne bismo bili zabrinuti nad globalnom sudbinom i svijeta i čovječanstva do koje smo se doveli. Mislim, sad mi gledamo, zamisli poplave kakve nisu nikad bile. Pa naravno da su poplave kakve nisu nikad bile, jer smo ih proizveli. I sve drugo što nas se događa je isto tako posljedica toga. Da. Evo sad kad si o tome govorio, onda si me prisjetio jedne knjige bečkog profesora Lisman, čini mi se da se zove Teorija neobrazovanosti. U kojoj on također tvrdi da suvremeno obrazovanje je isto tako na neki način postalo
poslušno interesima izvan samog sebe, odnosno da su svi oni postulati obrazovni koji su kroz povijest vrijedili su se izgubili i čovjek sam sebe pretvara u robu i kroz obrazovanje. On navodi između ostalog i da je zapravo se obrazovani ljudi od neobrazovanih su se uvijek razlikovali po tome što je obrazovan čovjek bio kritičan prema svojoj realnosti, a ako danas se neki znanstveni kritički osvrne, onda ga nazivaju kulturnim pesimistom, tako da nije baš uputno ni u sveučilišnim i znanstvenim krugovima biti pesimističan prema svemu ovom čime smo okruženi, prema reformama obrazovanja, reformama školstva i tako dalje. Ti si radio svojevremeno i kao profesor na sveučilištu u Osijeku, pa kako ti se čini zapravo situacija kod nas? Do ljeta još sam radio u Osijeku. Dakle, gotovo sve se nalazi u ovome što si citirala iz teorije neobrazovanosti, odnosno što si interpretirala iz teorije neobrazovanosti, zato što mi znamo gdje je problem. I mnogi knjige, ne samo ta, govore o posljedicama istjerivanja humanističkih disciplina iz sustava obrazovanja, izguravanja na različite načine, potiskivanja ovih humanističkih studija na marginu i zapravo često prema nekom totalnom urušavanju. Dakle, to je to. Dakle, humanističke discipline proizvode ljude koji misle. Takozvani STEM proizvodi ljude koji funkcioniraju, koji ne postavljaju pitanja, koji zapravo razmišljaju samo o tome kako ostvariti što veći kapital i služe tome da se zapravo taj kapital oplođuje, rekli bismo to tako, mislim, u tim nekakvim globalnim pričama. I mislim da jednostavno, dakle, to dovodi do izostanka otpora, dovodi do toga da više niko ne postavlja pitanja, da zapravo nam se događaju strašne stvari na koje mi ne reagiramo, nego naprosto sliježemo ramenima i kažemo ok, dakle, to je tako, mi na to ne možemo utjecati. Šta se može? To činimo, to činimo onda i kad izlazimo i na te izbore koji su naravno neki oblik demokracije u slijepoj ulici, demokracije koja zapravo nema više izlaz i pokazuje da u toj formi demokracija zapravo teško da može više uopće funkcionirati. Demokracija je, dakle, mehanizmi koje je proizvela demokracija više ne funkcioniraju. Ako se ne postavljaju pitanja, onda se ne traži izlaz iz toga. I mi smo sad stalno u istom i mi zapravo ne možemo izaći iz tih začaranih krugova u koje smo zašli i u kojima se zapravo na neki način koprcamo i čudimo se što je zapravo nestao taj osmijeh vječnog optimizma, taj inducirani osmijeh na licu s kojim je naravno kapital računao. Mm-hmm. Da, lijepo si to sažao. Na tragu tog što si rekao, između ostalog tvoja izdavačka kuća Meandar, o kojoj ćemo također nešto malo popričati, izdaje klasična djela. Vidimo Mallarmea, vidimo između ostalog jedan od naslova je korisnost beskorisnog. To se naravno odnosi na umjetnost i na sve ono što je naizgled beskorisno, a za nas, za našu ljudsku prirodu i za to kako smo mi zapravo, da tako kažem, zamišljeni, neophodno. Ne samo da je korisno, nego neophodno. Što se dogodilo, dakle, u ovom trenutku sa općom klimom kad smo izbacili sve to što se ne može naplatiti, što se ne može unovčiti, što se ne može prikazati kao profit, i može li čovjek pojedinac opstati bez tih elementarnih duhovnih, da tako kažem, duhovne hrane kao što je poezija, umjetnost i tome slično, filozofija?
čovjek može pristati na tu ideju da može funkcionirati bez svega toga i onda sačekati samo da umjetna inteligencija, takozvana umjetna inteligencija preuzme potpuno i taj aspekt priče, dakle da uopće misli o svom životu, nego će umjetna inteligencija dati rješenja i nakon toga više, dakle, ne znam koji je smisao. Dakle, čovjek sam sebe na takav način dokida. Onog momenta kad čovjek prestane misliti, kad prestane zapravo, kad traži alate preko kojih će zapravo ostvarivati sve ono do čega je dovodilo mišljenje, mislim da tog časa zapravo čovjek ukida vlastiti smisao. Čini mi se dakle da pristajući na sve to ili diveći se na neki način, mislim ima dosta skepse oko umjetne inteligencije i ima dosta teoretičara koji kažu pa dobro, mislim kakva je to inteligencija kad ona samo koristi ono što postoji kao ljudsko znanje. To znači da si dopustio da tehnologija pokrade ono što je ljudsko znanje proizvelo dokle je dospjelo i dakle manipulira time. Ne može niko zamijeniti umjetnika, ne može niko zamijeniti pisca, ali može umjetna inteligencija napisati roman, tako što će uzeti od, 5 pisaca različite dijelove, imat će neku globalnu priču i sklepat će roman. I danas ti kad neko kaže napiši mi pjesmu, Ružice Filipović, i onda ti umjetna inteligencija izbaci pjesmu Ružice Filipović. Onda ti kažeš, ali ne, to nije pjesma Ružice Filipović. Ona kaže, dobro, nije, ali sad ću napraviti drugu. Onda ti pošalje istu takvu i kaže, evo, to je pjesma Ružice Filipović. I sad, ko će izdržati? Da. Dakle, ti ćeš odustati, reći ćeš, dobro, ok, neću više tražiti, glupo je, ne? Ali uglavnom tako funkcionira umjetna inteligencija, između ostalog laže, kao što vidiš, dakle, jedna od prvih stvari koja je svladala, to je laž. Da. Dakle, pokušava ti podvaliti nešto što tebi samo i pokušava podvaliti nešto što nije tvoje. Da, i ne samo to, nego umjetna inteligencija ne može odgovoriti da ne zna nešto, nego će onda, to se zove halucinacija umjetne inteligencije i onda će neka svoja rješenja ponuditi. Samo nije, halucinacija je bazirana na algoritmu, tako da teško je govoriti o halucinaciji. Da, uvjetno rečeno, naravno, da. Dobro, reci mi, spada li u sferu korisno-beskorisnog izdavati knjige danas? Ili gdje je izdavaštvo danas? Ne. Izdavanje knjige je samo beskorisno. Nema više korisnog, zato što zapravo nije to do kraja točno što ja govorim. Zato što postoje knjige koje naravno i dalje imaju svoju publiku. Postoje sredine koje i dalje čitaju. Postoje i knjige koje izlaze u velikim tiražama. I sad generalizirati na razinu knjige općenito, mislim da jednostavno nije dobra relacija. Ne možemo dati odgovor na to pitanje. I dalje se tiskaju milijuni knjiga, i dalje se prodaju milijuni nekih knjiga. Ne prodaju se one knjige koje ja objavljam. Zašto je to tako i zašto ja sad ne radim sve ono što rade svi oni koji žele biti uspješni u izdavačkom poslu. Prva stvar, ja sam cijeli život to radio, pa mi je malo blesilo da ja pokušavam sad raditi nešto drugo. Radio sam to na način na koji sam mislio da trebam. Ja mislim da kad radim taj posao, dakle objavljujem knjige, da na neki način radim jednako kao što kad uređujem časopise ili u krajnjoj liniji kad pišem sam nešto. Da ja zapravo stalno radim na nekoj istoj liniji sa svim mogućim oscilacijama, sa svim mogućim rukavcima i tako dalje. Ali radim isto. Ja mislim od 80. godina na ovamo da ja zapravo radim istu stvar. Dakle, da ja objavljam različite knjige. Ali to su knjige za koje se meni čini da prije svega trebaju ovoj kulturi, da trebaju ovoj sredini. Da te knjige na neki način daju odgovore na neka pitanja ili postavljaju neka pitanja koja su bitna za određenu društvenu situaciju. Dakle, vrijeme se mijenja, već smo spomenuli to koliko se stvari radikalno promijenilo uz tih zadnjih 30-40 godina. Prema tome,
I ja, dakle, kad radim te knjige, mislim, dakle, kad uzmem neku knjigu i kažem, aha, dakle, tu se nalaze neka bitna pitanja, ne, možda će neko se to uhvatiti. Naravno, niko se ne uhvati. Dakle, uhvati se. Ja sam čitala tvoju izdanje, tvoje knjige Pohvala ljubavi i jako mi je puno značila ta knjiga. Da, ali to su knjige koje ne mogu u Hrvatskoj se prodati više od 200, 300, 500 primjeraka u vrh glave. Nikad više. Dakle, ok, male knjiga koje se općenito mogu prodati više primjeraka od toga, budimo iskreni, ali to je na neki način tragedija jedne kulture koja je u svom identitetu voljela isticati upravo taj kulturni aspekt, upravo svoje kulturno nasljeđe. I onda danas dođemo u situaciju da zapravo ništa što je ozbiljna literatura, ništa što pokazuje ambiciju u bilo kojem smislu, ništa što pokazuje ambiciju u teorijskom smislu, dakle nije na tragu nekih estradnih filozofa, estradnih teoretičara i tako dalje, kojih ima isto tako jer su se na neki način prilagodili vremenu pa su shvatili da je, dakle, taj neki estradni aspekt nešto što im povećava vidljivost, što ih čini vidljivima, što na neki način privlači medije i povećava zapravo atraktivnost toga što oni rade. To ne znači da i u tome nema nekih važnih stvari, nekih važnih tekstova i nekih važnih knjiga, ali recimo da postoji drugi dio i književnosti i književne teorije i filozofije i tako dalje, koji ostaje nevidljiv jer nije naprosto dovoljno atraktivan ili nema iza sebe neku silnu marketinšku mašineriju koja proizvodi, dakle, tu vidljivost, odnosno taj neki javni interes za nešto. Evo, to je problem, recimo, mojih knjiga i to je neki problem koji ja svjesno održavam kao problem, jer ne vidim ni jedan razlog, ni jedan način da sad radim nešto drugo, odnosno da pravim od sebe neku vrstu banalizacije svega što sam radio u životu. Ne? Radio sam to, mislim da sam napravio neke knjige koje su bile dosta važne, vrlo važne. One su uvijek živjele u nekom vrlo uskom krugu i tu su bile cijenjene, ali izvan toga, nažalost, često nisu pronalazile put, zato što znamo kakvi su mediji danas, pa nećemo to ni tematizirati, ali zapravo se mediji za to ne bi zalijepili, jer te knjige obično nemaju tu marketinšku prtljagu koja prati bestsellere. Da, ali da tvoja kuća ne objavljuje te knjige, zapravo bi nestao način da se zadrži razina čitanja. Sve bi naprosto potonulo, znači, u nekakvu dopadljivost i nezahtjevnost. Tako da meni se čini da je to jako važno da se zapravo, da postoji jedna izdavačka kuća koja izdaje zahtjevne naslove. Pa, mislim, relativno to što je zahtjevno. Dakle, neko ko uzme tu knjigu u ruke i pročita je, on ne vidi zapravo u čemu je njezina specijalna zahtjevnost. Ona je zahtjevna samo za, dakle, ljude koji žele banalizirati situaciju zato da bi bili uspješni, zato da bi bolje nešto prodali. Dakle, evo, ja ne objavljam takve knjige. Dakle, ne objavljam knjige koje su nastale zato da bi bile uspješne i da bi se prodali u velikim tiražama. Ti više što znamo kako u Hrvatskoj to izgleda i kako najuspješniji bestselleri kakvih, dakle, bestselleri govorim sa navodnicima, kakvi bestselleri kod nas ih može biti možda 2-3 godišnje, kakve tiraže postižu. A onda, mislim, ne znam zapravo čemu sva ta priča i zašto se zapravo moramo onda svi orijentirati prema tome što će, ne znam, 2 ili 3 naslova pokupiti sve nagrade i dobiti onda neki medijski odjek. Ono što ja zaključujem iz ovog što si ti rekao, zapravo i u izdavaštvu ostaješ pjesnik. Tako da, evo, to je moj zaključak. Pa ja ti kažem, mislim, ja stalno radim isto, ja nisam zapravo nekako iskoračio iz toga, ne. Sa svim mogućim oscilacijama, sa svim mogućim pogreškama koje to nose, dakle, u svakom aspektu toga što radim, dakle, jednako tako ima i pogrešaka i dobrih rješenja i mislim, od toga ne treba bježati. Mislim, po mene je
Po meni je to važno kao što je u životu važno da ideš dalje bez obzira jesi li negdje pogriješio ili si otišao u pogrešnu ulicu kao tvoj vozač danas. Dobro. Kad je riječ o interpretaciji pjesama u osnovnoj i srednjoj školi, kad je riječ o lektiri, možeš li nam nešto reći o tome? Kako ti se čini, na koji način ti imaš sina koji je sad završio gimnaziju i donedavno si bio u tome. Kako ti se čini, na koji način se pristupa poeziji i lektiri u našem školstvu? Pa mislim da je to različito. Prije svega mislim da je taj neki prijedlog lektire ovakav kakav jest na neki način mislim da ne privlači previše klince čitanju i da zapravo mnogo toga ovisi, a to ti vjerojatno puno bolje znaš od mene iz svog iskustva rada u školi, da sve ovisi zapravo o tome koliko profesor doista se zauzme za nešto i koliko profesor doista ili učitelj u osnovnoj školi to želi studentima pružiti, odnosno omogućiti im pristup nečemu što možda školski program sam po sebi ne donosi ili ne definira. Meni se čini da taj popis lektire nažalost izostavlja neke jako važne pisce, da im ne otvara mogućnosti za to da dobiju neki širi uvid u književnost, ne općenito, pa i u povijest književnosti, da je inzistiranja na nekoj tradiciji, na nekom kontinuitetu od antike na ovamo. Mislim da jednostavno to danas teško može funkcionirati, da je moguće preko suvremenih tekstova možda više zainteresirati, jer jednostavno nema dovoljno vremena ni prostora u školskim programima da bi se radilo iscrpno sve i da bi se na neke tekstove iz povijesti književnosti koji imaju sigurno na razini povijesti važnost, međutim za samu književnost, za književnost danas, za ljude koji čitaju to nemaju neku literarnu težinu, niti bi ih trebalo opterećivati time. Tako da u školama, kažem, sve ovisi o tom nažalost malom broju aktivnih profesora koji rade sa svojim učenicima i koji im otvaraju neka vrata i omogućuju da zakoračaju u svijet književnosti na neki drugačiji način izvan ovih šablona, izvan ovih klišeja koje nameće neki popis lektire. Iako, naravno, barem mene na književnosti usmjerio moj profesor i razrednik hrvatskog jezika Mirko Sabolović. On je bio i scenarist filmova Kreše Golika, Pucanj i još nekih. Tako da ta figura profesora, ona je zaista jako važna u tom prepoznavanju naše sklonosti prema knjizi, ako ju već nekako sami u sebi... Da, ali mislim uvijek je bila važna uloga profesora. Od loših profesora su đaci bježali, ne? A dobrim profesorima su se nekako priklanjali i pokušavali su nekako biti s njima što bliže u nekoj interakciji, ne, jer su znali da će od toga najviše dobiti. Ne. Uvijek je bilo tako. Ne. Mislim da je u nekoj mjeri to i danas tako, možda manje nego prije, zato što naravno postoji cijeli niz drugih stvari koje zakupljaju pozornost klinaca i mislim da jednostavno oni možda ne doživljavaju više školu na način na koji smo ih mi doživljavali. Ne. Ta škola je za nas ipak bila neka institucija koja se poštovala, prema koji se imao neki odnos i tako dalje. I onda unutar toga kad pronađeš profesora, mislim, i ja osobno, kad mi je došla profesorica hrvatska koja je znala prepoznati to što ja radim i znala mi na neki način ukazati na to da se to, iz toga može nešto napraviti, da je to potpuno preusmjerilo nekako moj interes i pa na neki način odredilo i što ću ja u životu dalje raditi. Dakle, ona je kriva za to što ja danas radim komercijalno neuspješne knjige. Hvala Bogu, hvala joj na tome. Da, apsolutno. Dobro, evo za kraj, hoćeš li nam pročitati jednu ili dvije pjesme iz svoje najnovije zbirke Paralelni gradovi?
Ma ti si rekla da pročitam tu jednu pjesmu koju nisam nikad pročitao glasno. Jer mislim ta knjiga nije izašla pa nisam bio ni u nekoj prilici da je pročitam. Međutim, ti si naravno u njoj vidjela jesen pa si onda naravno se zalijepila za to jer je jedan ovaj jesenski dan vani takav. Pa ću ja probati pročitati to, naravno da to neće biti neko veliko umijeće, jer ja sa čitanjem to sam uvijek se na neki način borio, imao sam neku vrstu otpora prema tome. Ne znam, možda je to onda i rezultiralo time da mi se čini, znaš, da uvijek mogu samo pročitati loše, pa onda čitam još lošije od toga, ne, ali što može. Sad ćemo čuti. Uglavnom, dakle, Ružica je poželjela da pročitam pjesmu Freska na oblini pročelja iz knjige Paralelni gradovi i ona glasi ovako. S treskom se zalupe škure iznad suncobrana na terasi kafića Orgulje. Trzaj uplašena tijela prevrće čašu i voda se slijeva niz naoljena bedra. Sutra je jesen, kaže prolaznik, dok hvata kapu koju je jugo zavitlalo prema Donatu. Idi kući, popi tabletu protiv košmara, Orgulje su se razglasale, slikovit pejzaž zaronio u zadivljeni horizont. Ispjaš pivo i ne pomažeš svijetu ni prosjecima. Iz dubine vala ne prepoznaješ ljude, strance i suputnike. Podivljali mikser ispod čela ne da se zauzdati. Mladić u haljini od košulje pjeva blues, jer dan je takav, opori tenor u zaveslajima, zatim pljesak, zvižduci, gladni smo, žedni smo, nemoj stati sad kad je najteže. Valovi udaraju u bijeli kamen novouređene obale. Djeca vrište, okupana navalom pučine. Paučine koje se raspline u krilu majke, jer nikad se ne zna, nepronična je morska čud. Jedan je crno-bijeli par zaplesao u ritmu glazbe s udaljena broda, asimetrično u naletima vjetra. Jedan je momak fotografirao djevojku, krupnu, voluminoznih bokova. Vjetru je 2 put zadigao haljinu i sakrio lice. Momak je nervozno okidao, pa zaurlao na hrvatskom. Jebote, drži tu haljinu, autobus je za pola sata. Ona se smijela, vedra su podrštavala od smijeha, vjetra, urlika na svim jezicima koji se razumiju daleko od leksika poznatih obala i vjetrova s drugih kontinenata. Tenor propada u ponor country Ring of Fire. Karavana odlazi u zapad horizonta, ali tamo je more, kaže za sebe i samo slegneš ramenima. Kao uvijek kada more zna smisao, a ti ništa ne znaš, znaš da ne znaš. Bravo. Super. Hvala ti, Branko, na ovom razgovoru. Hvala tebi na strpljenju. Evo ga, nadam se da će nakon ovog razgovora ljudi pohrliti u knjižare i pogledati što to Meandar izdaje. Neka odu na web stranicu, tamo će naći sve. I u knjižare će vrlo teško naći knjige koje su izašle prije godinu dana jer su te sve knjige već vratili nazad. A vas, dragi gledatelji, pozivam da pratite naš kanal i dalje, da se pretplatite, da nas podržite i gledate nas uskoro i sljedeći mjesec. Biće i dalje zanimljivih i inspirativnih gostiju.